Nani Asante ewo Obra Sport honum na ene Save Ghana Football demonstration no esha said Fidachi say wodru honum a de na ekosi akasai ma kwa ba edo ba Obra Sport na Save Ghana Football demonstration no ene yede hyase ewo sa wo be kai be na watwemiensa ni na Adom TV edi kan edi beto dwase na ye Valentine's Day nipa wonani agi agudie ho na wo hunu se agudie wo Ghana ne enko yie enenti wo ba be nante no watentesikoko e de ache won na ya to aba ma won se won hwe Ghana football so se de be ya Ghana football no e betumi aye papa na no pe wo be pie mu e wo Obra Sport enimu a obon se nipa huduo e na che se ono abo chenku a wo nyina e wa ha ono anu di se mi nyina ne se de football lo koro wo mo so atena fi ahwe adwene ho ehunu se nyade a ekoyie enenti won nyina e de won tuma aba abebo organizers na no ye bedru ha no ye hunu se countryman sonko aba be pie e wo ha sa enso na sports Obama enso aba be pie mu e wo ha ene ye hunu se odike enso aba be pie mu ha but quickly ye ni sonko entwitwi enkomo quickly ye misa no se position no Ekosu Ankasa Edison country Bibia Bokodi. Nyameso. You are live on Adom TV. So far, process na kwa kuziza. Bibia Boko police for no also omo hihye omo hu wie. Omo hihye omo hu wie a. Ene na betima ma protesters no omo mu protest no. The protesters ebetima ko inside. And as I it almost in 10 minutes time. You be go inside. It's in 10 minutes time. Why? Nanti na Ankasa ni ebe hyase tamben. Chebia from 9 ya koya but also police for any show movie. Na ya no ya inside. In 10 chebia ebe hyase 9 o'clock ya. Why? Enti ya ne protesters ne bi antwetwe enkomo. Na ye misa won se dienti na won so aba Bibia Bokodi e. Rade dia che. Na mu protest dienti na die di wa bedu wanse. I say openia o transman kwara we na nka na kana nka we fo a o ka ho bi. Ana emfa me ho mfa me ho kyena na ebe ba be fa ho. Ese wo wura bi no to da me. Na friend so obi fie hye no so. Obi fie hye ase me de tie kwankwa nu ase. Ohun ya na to na ba ho. Ghana ma ho donti na yeje yadwumagu ho a yaba na no peye wo ha. Sabe sabresen ka tie adwuma mu ankaye. Na ndo so ma na anya yi a kan wo sa wo so nyamre na de atrafie ene o ma de ayo madwuma omo se Ghana sika no ma tane omo ye football no so no enko yie tournament a yan ko no sika wo wini a o ma kro ni nyina wo benya no yan budget ye no e chen ade interest basa enti ani abre pese ye gina mo kire se omo mu sane omo ye Ghana football no enko yie enti omo fa ngu ho mu bo mu na mo ko ye my coach ama coach ko mumu na am kan ho am kiteska na mko ende maba mo bi atene fie ti sa mko ende samantimi anye ne ye dia edwase mu nyina mko ne fa nipa foforo mo hwe Ghana football ni ye eno tie wa ha no pay Professor Sapo we based on Nigeria. Now there are some keys SSA Ghana the GFA gold the GFA and the players, the keys are 11. Also, there were 11 footballers. Keys in New York. I didn't lose no. Na me international figure, the world champion poet, beside a professor. It me bema how the whole team will work. Keys, enum. Who's 5 senses? 5 for goalkeeper. Obia timi nya wohwe etiyam pro kwa na ye fa so a opuko free yen mabaji bi chanchan mabaji cup ni bi ye no sa plan no to say ye ne say na Ghana football no ebe ye hie anya frefre kobo anya frefre osusu wa ba demonstration ya say edin na wo hu se enko yie ana enko yie ntia wa ba demonstration papa enti for the last 10 years enti mu hunu ne ekoso Ghana football mu sa okwabanane ene ne hunkrofo nko a wo 5 football clubs ewo league nim ena wo nko a waye wadwen se wo ni wo hunkrofo nko a hwe ne Ghana football ye asem na wo gan okineku
chairman papa coach Kwesi Apia or your senior menene na ball. That is why I've decided. Unim say na say mintie radio. Me person me tell anything about football. And when me go check me BP na kosoro just because of football. And one man, just one person. Papa, me BP kosoro. Me say I cut my last drop of blood. I will sacrifice it for Ghana football. And I don't care. I will demonstrate today and die just because of Ghana football. I'm possible will demonstrate today and die. This man and his people must go. Me say, make that GF Yakopim da mewu because of this man. This nonsense must stop. Why? Yaya Boni Ben. Yaya Boni Ben or Ghana. I said GFA president Obakaje say no ebo ball no dey was all to I don't know ball no. Papa, selection ni sawo. Papa, bribe what? Masa, eni me kosto no. Wo papa daji na yentina se 1-on-1 na yenkasa. Hwe me blaster ye de mami metumi ekochi. Me. Kwesi Apia, me ne na ball. Kwesi Apia, ye fa blaster ma Kwesi Apia. Eni e de sen kotoko coach. Kotoko coach ne pe eni patu we. Ghana, you better cap. As I could do World Cup. Kwesi Apia, he's the best. But Papa, where Obi Okandu Kurabia, one panasem. Aden, Yaya Muboni Bang, Ghana for Bonnie Bang, who was to say a sika, no Akodi, Obrisam Chianica. And protesters need and just say Yanni or more Didi and Como Eja brother. Me ya from Efo miniasia bripa na mikasa. Esa se ketokla ko ni pelifunu nyina no eso mu fi okọ. Esa se omo di two Ghana fro nyina ni asise. Football na ye bo no omo ye ntwa muka. Afa ye ntwa muka yesi bu ko ade na mu pese mu beko. Me de sese de mi kan se sika 7 na hia mi sese a. Tournament we na Ghana akọ no. Asuomo Ariamo, omo fast kana ya di tournament ni metrasi na Ghana ni bia ni ase hu sika no. Enye sa ye wie demonstration ye mo bi ye be court ye do me court. Masema no. Leaders. Na protesters ni bi a omo ba ye no na ye ni omo good one na ewo ye ba ye no one thing na ye hu no say police for no ewo inside na yama protesters no enu egu abontin so and in as much as organizers no any police for no kasa no na just say owia ansa na say police for no be bie because ade ba kwa ye ba ha ye hunu enu say police for ma ba ha no edosu ye pa enti e ba na hoban body we can be rest assured say police no ebetumi abo protesters no ban ama omotumi akọ demonstration but mama nkoso na mene Ufri na ba. Iba cho me free Krobo Duma say Mr. Nobody. I'm free Krobo Duma say Mr. Nobody mouth so mouth. Yo, me da say if say ene dey ya ba ha no. E do and die if say football na say Ghana football na say am say kra no ye nim de ye ko ye ba. Football so you kra no ko a. Football ti kra na no adwe free so ti yesra ene dey de say ansha ya ansha no say ansha fire be fire mo Krobo Duma se for say ya chiamo Adom FM for ni Adom TV for ni ya chiamo me da say okay team that change in na ya wasante eno ne da se bebre so the way free obra sport